namukela kambe ka bazi ta Xitsonga analyst channel namuntlha of course ta hi kha hi continue man na nyimpi ya Gagash and kokwani Chauke if part 1 mi nga se yi vona swi kahle mi yi vona because hi tlhatlhe kahle from both sides hi mi swi toka Master Tilo ku swi endla swilo leswi swa balance, that's what I strive for vele vele ka ti-beef ta so se ha nyimpi leyi yi tlhe yi continue vele vele a yi nga yi za hela so Gagash ivi ya tlha continue na claim ya yena vele vele ya timhaka ta baki la ya na timhaka ta ti-live vele vele a tlha a endla another live but before hi fika live ya leyi nga deletiwa ko hwile vumenemene nkarhi wun'wana na mi mara ya a fika a vekela this post ne ya ka sunguta of course ra ti 1 ta October a fika tsala this post la nga fa tsala ku ya a yi na munhu la giya ni xave cash hi 1.something million me ni dya cash ya mina a ni koloti yalawa i mariti ya kokwani faka yonke a ni ku yi lovekela vito ra history se laha ni nga faka second va lo nghena hi mistake ka dibaki dio ka dinga koloti okay hala ndhaku lowu wa chance man i ta chance la valava vo ka va nga tiveki nchumu na ta ka BMW ya va mufi kekana na va minimum for now explain this ya chance chawa leyi man hi leswi Gagash of course a nga fika kombisa swi then a vekela that image there laha kha approve kahle kahle ku movha ku hi yena Gagash vele vele ya yi wele a ya kokwani Chauke okay wu vula ku hi screenshot ri xikomisa ku i ya sweswi ku hi swona title holder kwalano it's Toyota Financial Service as you can see kwalano in overall yo title holder ya kokwala leswi swi ndisa swona and even before I suka ka entity Toyota as you can see yi kha ya mahlweni kwalano ma yona mhaka leyi so leswi of course Gagash a fika a kombisa swona and stuff like that a ri ku profitela kombisa ku na BMW yi le ku teni so kwalani then vele vele hayi ngamu boss lady a yi ze yi fika yi hlamula kwala yi fika yi hleka yi ku swin'wana yi ta za yi hleka swi nga hlekisi a hi swona swilo leswi ku yo tshamiwa ka laptop ku tsaliwa swilo swo ka swi nga hanyi swi printiwa swi postiwa leswi i fake a swi hanyi try again leswi of course yi nga fika yi kombisa swona ina boss lady yi kombisa ku swilo leswi i fake ku hi side ra yona okay even then Gagash a fa kombisa ku if na vabya a ku humi leswi swi nga swona ke of course it's a great point guys mi fike mi twisa ku swi na sa ku nyimpi it's wrong I agree swilo swi nga ku humeleli leswi ku ze ku humisa vuxokoxoko bya so but hey manzi tshama ni chance na siku na ring na siku na 1 leswi of course a fika kombisa swona I think there was also another screenshot that's all swin'wana la wo fika kumbe ni koka ya BMW leswi of course a fika tsala swo kona and stuff like that hey a yi kwata ngopfu kwani phone yo a yi se ka section ya yona before ya ka Gagash ya hi sunga this section ta tlhela hi rewind but ya i ku vive ta yi hlamula swa screenshot lexiya ya hi leswi ya laveka wa nyanyela mfana i hleketa ku mheni ta n'wi twela vusiwana i famba karhi a gugula swilo swa ka entity Toyota a ku swa kokwani Chauke ku ku madomu ya ka gata ma nga madomu lama ma yingisela ku yena ma twa nga ku intiyisi mepa anti Elia club aliya Elia Diamond wa ko i ri hleketa ku loko a ku yeni na na yini yena ko wo ti bela Elia Diamond wa ka ku le ngambona ya unga mga swi twa la kha yi kombisa ku a calculate ku yi nga endle mali munhu Diamond ngoko leswi a kha yi kombisa swona and stuff like that xidlela la roji lexi hi kokwani yeah xinyanyela ngopfu i le ka top 10 yo lolo i le ka top 10 yo nyenyela gogogo ra ka Gaza a nge vuyi la ka kokwani Fonyonyola hi le makumu la a ni tirhi vafana mina yeah simple se na sweswiwani namuntlha no la ku ta byi dirivula no la ku ta nghenanyana meeting 1 o'clock wa va yisa lava ni nga na partner na vo ni nga na partner na vo ka business lone hi ta meeting 1 o'clock ni ya nghena meeting na mabunu
loko ene ni ta tlhe ni ndla life ni ri na mabuni va swi vona ku xilungu a hi ku i ve i xi dyondze exikolweni kumbe mhaka se yi clear mina se ya yi cleara koko hey mara yi nga chanseriwa ya cleara ku it's a partnership se swi clear manje ku mhaka leya drug it's a partnership you see so na loko ku ri vhele kha yi bosta hi ku vhele kwa ku borhiwa it's not like mali hinkwayo ya yona yi hola hi commission sweswo ni nga swi kombisa na kumbe ni nhlahla kumbe a ni nghenangi rivoni ya njhe yo analyzer a ni nga ni nghene ka yona mani hikuva it's a commission yes yi va yi tele hi ku sweswo ku tirhweni swinene I need to understand it's more like a sales person vhele ku na ti-salesman mi nga kuma ku ti endla mali yo tala swinene ti-commission because va xavisa timovha to tala swinene it's more like that so at the moment yi le ku ndle ka mali yi va yi kha yi endla mali yo hlaya through those commissions because va kha va borha tibolo to tala swinene yi phopula like yi le ku borha ni nga vula ku maybe based on my analysis ni nga vula ku minimum per day is 3 balls and stuff like that minimum in general na loko ku ri okay a hi ngo average ni nga vula ku is 3 balls per day in overall as an average mavona mhaka leyi so it does make sense ku hence va yi kha yi endla mali so yeah so ni twa ni tsaka loko se swin'wana ni kha yi swi kombisa ku himpela it's a partnership I'm happy about that yeah with the partners with the partners la okay ni tirha ka Savuki mina I'm tirhi ka Savuki Savuki i tirha ka mina a nga tirhi ka n'wina okay with the partners ni famba 50-50 loko ri endla 50,000 teka hafu hi siku okay leswi kombisa ku sweswo hi nge swi verify swin'wana swi lava ti-proof sweswo it's a 50-50 to be honest but yeah as long swi clearekini sweswo yeah i ti-shares swi va swi ri kahle because hi hembe longo guys nkarhi wun'wana swi kahle hi pfa na hina hi pfa hi reliveka mani hi so hi tshameke hi vekeliwa ti-pressure hi ku hemberiwa no swi kahle it's partnership hi leswo so na lexi a vhele a nga xi accusaka gaxi ku xi na balloon hey a xi ri busy balloon ni vula inani ni twa ri telere loko se ni ya swi reflecta ni swi twi na ku na ku se a ni ri over ngopfu ni twa apologies for that ku swi endleni swi xi kombisa ku ka ni twa ku loko hi ku balloon mi ri mali a xi kha xi tsala a xi ri busy blind na swolo kha ni cheka xi kha xi kombisa ku loko hi ku balloon mi ri mali a wu swi koti ku pretend hey boy i jealous yi ze yi humela handle a ri vukuli gogogo okay a lo ni bayisa nyana hayi a ri busy a tlhela kombisa ku loko okay a loko a ku balloon hina hi ri xibubu xo ka xi nga xeviwangi a i ri personal nyimpi ya kona as you can see kwala okay and then she also wrote a nga ta vukula ntsena i vone ku hi ku ni n'wi tsone xibubu xo ka xi nga thumangi a xi ri busy na xona kwa xi kombisa ku ni xavona no mi komba tiphiki ta mehe na yena mi ta vona ku a ni hembi and a ni zangi ni mention munhu leswi ka kombisa fika vekele nyana la phela sa tibanana hi ti-proof manje na fika fakeni image hi vona and stuff like that hina timenemene hi lavaka swona a xi ri busy blind tlhe xi tsala no fika nghena alive a ri ntirhweni swin'wana mhani vona swi nga na logic fikolela ntizi ku ka ni beef but mi swin'wana ndzi ni twa na ku swi challenge a na challenge mana vo mi rhanga phanda va challenge swin'wana loko ni twa swi nga ri swona ngopfu munhu i fika nghena njhani a ri ka live a ri ntirhweni wa vuphorisa like a swi legal swi sweswo and then she also wrote another post like I've said ku na ku own ma business ku na ku tirha so i mani wena i nga ta tivita na boss ya ku xavisa Nkulungwane Pitori ku ri u ta tlela u kota ku tlela edini and stuff like that hi ku mali ya Rafi yi herini so mi la ku gaina mali ya Facebook hi ku mi vona ku n'hweti yi herini a ni mi endlela ku yi kota ku mi booster mi xava masi ma vana yo na taleriwa of course of course a fika tsala swona kwalani MTY Chauke okay a ku ri ona ya ti xana vile ku vula some of the screenshots and ti kumeka Xitsonga Music na a page called Xitsonga Music on Facebook hi tin'wana ta screenshot a ni kumekana because a ni nga kota ku va ni ba ti-screenshot hinkwato and stuff like that a ku ri ona xi tlhe xi tsala yin'wana xi tsala xi ku no chava na ku humesa na lava a nga va rhunga a va nyika 2K proof of payment yi kona mara yi tele na yo 2K I mean like na ku yi humesa munhu i dyele khale 2K swilo xa diza musa and then kaka xi fika tsala ku ntirho wa mina i ku rhunga ntsena va nga ri va ka nsati wa mina and va nga khegulangi a ku ri ona yeni ka live ya kaka xi twa ku ya a ri ku inside ra yena hi leswo fole ni yi khomaka yi le henhla ti ta swi tivisa ku ni swi tivisa ku hi phalavula ya ku i lavaka ya kolota movha ti vutisi ku ni swi tivise ku yini
you must ask yourself that ku ri ni swi tivisa ku yini ku hi ye phala ku ra if ka koka loko yi fika yi bamba ivi kokokuwa that credit report then we send kun'wanyana ku yi fane ya build wa xikolo. As I'm speaking now yi le ku building ka xikolo ku ri credit score ta kota ku qualify for raptor. Yo mani wa vona ku ta swi ku xi information lexi yi kuma kwihi. Oh mama ni hembi mantsama ni va munhu mani hembi 90% of my time loko no vula swilo u tala ku va ku ri swona a ni tali ku chanza mi. So yeah, since ni teka xihafanyana Gagash is basically trying to say ku ri sweswi kokwani twa ku va busy no build a credit score yo yi tirhaka i kota ku va i kuma xikweleti ma vona mhaka so in general fiki va at least loko la ku teka ta so timovha credit score yako hayi basinyana maybe at least minimum 650 ne ya score xa wena at least xikweleti ma 650 la because wa va yi na mali even then fike nga qualify because loko i kuma credit record ya wa a yi kahle sweswi vangiwa hi loko endle swikweleti swo hlaya swin'wana swo ka swi bambabamba swi nga ndle swona so mi fike mi va careful guys na ti-contract ta tifoni swi nga ku ndliweni swi na va-page you have to be careful because swa ku taxa record loko u kuma ku i fike nga hakeli swin'wana and I advise ku munhu a teka foni xikweleti don't do it teka swin'wana teka swa swimbalo ya ti-account leti at least ya ti va ti ri bit good wa kota ku cancela kahle so leswi swa tifoni nkarhi wun'we i kota i kuma ku a wu koti ku cancela so loko xi li nga xi afford i nga xava ngopfu swa tifoni i nga xava a swi bohi mani foni nchumu na nchumu man so ko va an advice from master team be careful in terms of that swa ona swa tifoni contract the sim card nga endli leswiya an advice munhu ku a teka foni xikweleti or swa ti-sim card don't do it it's better ya teka swa swimbalo yes yeah yi teka swa swimbalo and then yeah phone i xa cash ni nga advise that way leswo okay people ni kombela mi yingisela kahle a ni ri kokwani faka yonke kumbe na n'wi jelele na moka mi nga swi twisisi leswi I think vo tala moka mi nga ri ku swi twisiseni kokwani faka yonke wa handla mali in a cash the so called cash flow I need to teach you these things the so called cash flow because on a daily basis u kota ku kuma mali u receive mali ya nghena sweswiya but mali leyi nga lo tshama which is idling there it's not there mi nga bayizisiwi mali it's there it's idling yina swikweleti swa yoho yina mintirho ya yoho and a nga na traka hi nga ta ku na traka mo i hleketa ku valungu vo penga va nga ta teka traka vo va nyika munhu va ku famba ya borha mati ku va hundzena endlaku mali is getting something certain percentage on that because it's bringing customers but it's not owning a truck you can even koka registration okay sorry guys sorry on his behalf sorry man munhu wele ka sorry ni kombela yi fika video ka gaga xiko this sorry kombela a nga yi phuli se ito se manje se swi ta swi ri too much gaga se like nge yi respect completely so at least I even na maybe kumbe xana hi nga yi na yin'we or timbirhi ho hi tshama ka mindele please ma nga bayizisiwi swi bhakabhaka sweswiya swa ma 200,000 and I have no problem with that but he talks too much like that rich it's not rich so near the years he did what is nga swi endla muakolo wa vona u sasekile u kahle mara you cannot come here and want to like to bayizisa mina ku wena if you want to put an impression ya ku wena you are rich no mente wa mali mengendzwile and loko mani na yona I know mali ya xilungu na yi tiva that's why loko ni khomi million na swi toka hi mali kambe because I leyi ni lava ku na yi tiva mali ya xilungu you can't tell me mali I've seen money a hi swi swo chansa leswaku munhu ta rasela machangani tseka a ni ri loko ku ri ku munhu a ri na mali a ta lo suka kwala a landza bakeli ya kwale dzanini a fika ku tswi mali ya nga na yo so hi claims ku rhanga kolota a ta lo a yi na mali ku pfi asuka ya kule ka phalabura fa aina bakile ya raptor ina mali ukoloti that's so you say phela mana I have no problem with people lavandla ku xikweleti the problem starts when you come here and say wena ukoloti you act rich exactly yeah nga deceive hi mani loko munhu ku a fika ndhawini va ku ile ku phakeni ka ti-100 kumbe nxave swilo swa 1,000 what is 1,000 incini 1,000 and you want to create an impression that you have money guys the big boss to call I'm just trying to show you something guys
A ku na posting a yi tsale hi hlava nga fatsela ku va ni u betele na mpundzu Dr Mtsenga na president ve na laveka police station ivi dira fika posta la a ni chaveni gas loko ni fika ni zooma la ni kuma ku dokodela la yi famba hi X5M latest guys I'm just trying to show ku na vanhu ka gazi va nga na mali vo ka va nga vulavuli I mean like X5M you know, so yes yi nga yi na mali ya yona but yi nga vuli yo king money wise ku na vanhu va nga na mali guys. I was just trying to show you an example. Vula le movha leyi brand new yi fambaka vo 3.5 million a hi ngo tirhisa 3 million ne na ku xivutisa swin'wana laniwa like what is an installment of a car worth 3 million in South Africa over 72 months. I know general munango pay installment here. That way I'm just trying to show you something here. So this car per month nautela ku munhu ya xitirhisa 12% ne a ko va just nje ku hi swi tirhisa as an average kwala ne lola hi ku munhu i hakela mali munda 58,000 per month. So general lama so I'm after much back cash general. I'm just trying to show you something. So my one yeah. Mali yo icon you go well ya ku hanya ya ku you can maintain his lifestyle, you can do whatever, but liya xilungu ikulu mali ka xilungu icon ale ina hi vona mali bana sa serious a swi ku chanza leswi swi vona kula swa pongo swa ku kuma vanhu vo ka va nga dyondzanga kolomo le fika eku na mali ivi then va ku bela mavoko u fika ku nghena ti-garage chela petrol loko ta tipa vanhu 50 rand and then the next thing you claim you have money. That's not money. I don't mali ya xilungu n'wana mani you can't take it and a swi bohi ku ni ze ni endla ni requestini tolo la ku at least I should question few things ala ku ri a nga accept ni yini ka life and requesting answer, so I don't see any reason why ta ni kana ti life ta dlena na meni mphuva hi kwani swiphuku swi tele but that's not me and lexi endlaka ku vanhu mi nga swi twisisi ku this thing yi tirhisa ku yini yi tirhisa ku yini swilo swi tirhisa ku yini i ku n'wina mi ri Magaza or Ronald Makhuvele, thank you very much for the stars and somebody again sent me 100 stars, so thank you ana swi vonanga mali but when mi ka ku ni sendile ka ti-stars I really appreciate it. A ni ri munhu ni famba ni ya zonda kokwani faka yonke, no I'm not saying that. I'm not saying faka yonke la ni nga se analyze a mi swi to faka yonke yi chele hinkwayo ni kombela ku va ni nga yi fikisi hala ngopfu yi chele hinkwayo ma swi twisisa ku vuliwa yini vele it's because it's relating this to xihlangi xa vele kha xi bifa na xo la helelo ba Repta ya dura is 1.3, yeah it's 1.3 ntiyiso sweswo Repta the R is 1.2 the Repta is 1.3 so ya dura Repta but loko ayo va ko a ku ta ku ri khale ma swi tiva no a swi swi la ize yamba mbele ya le yi a yi lavekini yi lo fika yi bamba a no mi byela n'wana mi ta swi tivela ku sweswo a no mi byela sweswo ku ri a yi nga ta swi tiva yi lo fika yi tsandza loko yi tsandza va teka that information yi yisiwa ka lava ti-debt whatever debt counselors or whatever yi yisiwa le ku ya swekiwa ku ne credit score yi kota ku ta swi tivela ku ni ma tivela ku mahungu la i nga ti vutisa ku njhani a ni na ni tshama phalavura mi ni makuma ni ri kwala I know what I'm doing, and if I'm like let God punishes me if ni munhu wa ku hemba xikwembu ni tekini famba eka tatana xa favor wa Gagaxa a vo senda va ku Gagaxa sweswo hi ku sendela swa ngwenya yo senderiwa so kona swilo leswi a yi ntiyiso you can see ku ri that's why swi tsandzeka ku swi bro loko ku ri a nga ri ntiyiso a yi ta swi postini kokwana cawo ku phela laha i biflo so like kahle i to yini it's more like hi le ka final so fika i kombisa ku na so swi komba ku proof ya ra ka Gagaxa i swilo leswi like swi proveka kumbe loko a na swa proof a mina ni swi kaneti na there is nothing wrong with that says ku wena nga ku wa hlupha hi mavunwa ini scrapper ini hoxa gojini ni ya ka tatana nda dya vuswa na va Adamu na va Eva kwale tilweni
Because people, when you misquote me, for those who are sending me stars, thank you very much. Man misquote and me feel like I'm not jealous. I'm not jealous. Even I'm not tired even since and I can share ideas now and I help one. Nah, I got jealous here. I got social media. Okay, man, you can do anything. You trend. You want to be there. Yeah, before we forgot that case, I remember nkwala masunguleni ya achinga strong man chava nkarhi leyi a na yi rhoketela kuma ku ta chana vulala swilo like I remember I advising ku yi fike yi rabhetela swo fana swa mabyalabyala like even some females le ndzeni le so as we speak swilo leswiya swi pendapendiwa koko sweswi xinyangadzi loko no ze ni ti disconnect headphone letiwa nkarhi wun'wana swi endla ku audio yi nga ha tlangi somehow yi cancel and then ni nga swi tivi ku a yi nga ri ku tlangeni la ka mic nkarhi wun'wana a yi advising ku yi fike yi rabaraba swilo leswiya like yi nga advertiseli vanhu so ivi yi swi endla you see swi rabaraba swilo leswiya na le ndzeni and stuff like that n'wana mhaka leyi ivi yi swi raba yi kha endla ti-live sweswo swi loko rabaraboni swilo leswiya and stuff like that yi ndlela ku at least ku kota ku nghena munhu un'wana na un'wana ku na vanhu lava mucato va nga kota ku nghena and stuff like that you see so a ku ri khala kha yi advise ku ri la ntiyiso na yena hi zamini ku advise swilo leswi vonisaka swona kokwane vhele a yi nge se munhu so swi endla ku hi swilo swi endla ku mi kuma that place is not making a profit. I'm telling you guys ti-event leti endliwaka a ku le ku endliweni ka profit by far leyi hi nga ku i endle profit leyi ya ku na murhangaphandle I think liya profit yi nga yi endliweni la who's their partnership but letin'wana ku mali yi ku cheriwa from the other business as Gagash explained you see so and I also advised him ku ngumi ku twi na ku jealous ku na mhaka leyi ya resort leyi I advise him not to do it. It's not worth it. It's going to lose a lot of money ka ndhawu leyi because ku va nhovini you see ku va nhoveni ndhawu leyi yi lava ku endla ka yona I mean like a ni mi kombisini ku van'wana mikhamikana guys it's not worth it because loko hi languta kwalaho kusuhana kwalaho ku na swin'wana swa family park nyana na swi tikombi na ku like a swo va ku running in overall I think a ni voni ku ri ndhawu leyi nga popular a ni tshama ni vona ku na swa maybe the artist kwala xikozo yona yi lava ku nghena yi ya le ndzeni try to look somewhere kun'wana kwala koko a ni tshama ni yo vhele ku na reason ku ni tale kun'wana ku ha ri ka le ndi nga so langutani distance kusuka ka leyi a hi ngo veka la kun'wana la so ma vona ku it's a 11 minutes walk kusuka la iya le and le nhoveni fike mi twisana sweswo lero swo ku nga ku laveka na transport ku nghena le ndzeni so ni twi na ku like yi va yi kha yi sabotage and that way yi ngo hetela yi lose mali you see in overall so it's not a good idea ku endla resort la a yi lavi yin'wana ndhawu ti koho ndhawu te le joni swi tshama yi kha yi vula swona na swa ti-vhele na diamond ku a yi fike yindle tindhawu to fanele ti nga busy and stuff like that so yeah leswo You can do anything ku trend xi trenda ku xin'wana xin'wana you want to be ni nga ni sungulela ka issue ya Thaba. Let me start there. Thaba was on the peak and that is what swani mi teka the points but langutani mhaka hi wena languta mhaka the way nga xiswo and van'wanyana vanhu hi ku madyela kumbe mimi ni zonda ngopfu so beat ni vulavula ntiyiso langutani Thaba loko xa ha ri ka phiki laha xi landziwa ku tekiwa tivhidiyo xi landzeleriwa na le tikerekeni xi tsandzeka no khongela lexi xi rhwala xi yisiwa tinandosi xi yisiwa tixopeni as if is the man behind it. But if you may ask now when last did he maybe call the family or maybe to say hi ni kwala ka la malamulelo na ku endla ngani mi siyela something no dollar you know why because the boy is no longer on the peak can do anything just kuti kuma ri ka ku trending kuti kuma ri ku trending nzi Wana social media go kuma iri mkhalabye ya hluphanyana go ku kumela xi endla iri mkhalabye kuma fame iri mkhalabye you don't understand the dynamics ta swilo you will agree with me or to disagree with me you can agree to disagree or disagree to agree so ni xina kuxo nangta ile xa Thaba ni munhu loyi mu tiva ku hinkwenu Thaba nxixa a xi landziwa vhiki na vhiki siku na siku Thaba ni mbarisa swi ri mpahla loko u vutisa ku the last time sweswa yes, he helped. We have no problem with people helping others. But it can't be helped loko ku ri swilo. Swi humelela hi nkarhi nyana wolowo if fambiselana na ti-trends and what about lava n'wanyana lava a nga swi koti ku pfuna munhu a nga yanga social media. A nga swi koti total. So hi huma kale ni barela tiko mati. For sure ya huma mati ya ku sweswo. Yi le ku humeni no, you must be very smart. Nah, but I'm not
hayi kona maborhowanga swi ta swi kombisiwile and then akho a swi nga make sense a swi nga make any logical sense because business yo ku borha mati nga ya borhela vanhu mati a tikweni xitaratini wa ta kuma ku ti-customer because vanhu a vo ta va ya ka mahala a swi ta swi pfunile ku mati ya kala la giyana no loko on a positive side swi kahle for tiko but for yona swi va swi nga ri kahle because swi onha business so ku va ala me kumbe mina ni kota ku analyze swilo the best way it is so vanhu va ka kakhala don't be offended no rhandza ku vulavula hi matiko ni vula ku n'wi va ka kakhala mpundini or something no rhandza ku vulavula hi matiko nkarhi wun'wana swi kota ku phaphazela ri tshama ri la tiko reriya ra kwalaho ku hani pori mafokegula va karaka mati okay ya huma mati ya kona he abandoned those things because swi n'wi trendisi now it's time for him to spend aka ku hoxa pipe and all those things i swi tshikile a huma ka swona sweswi ta swi attenda ni leswi swi ni vula leswo i swi tshikile a tsela misava ya hosi a cheletela a sisa sweswiya ku va I attend. it's not like we're stupid to notice those things ita pundisa vo va Bennett Hlungwana va ku nakatselaka mina I have no time for nonsense okay hi n'wi tshika ya loyi papa faka yona ni huma kale you come to social media here you want to create an impression ya ku ri hi you are rich and all those things and we have not problem even a single problem with you doing whatever people know or maybe those who are close to me how much I love them until I realized ku ri i munhu yena nga ku ba moya banyani moya mara yet he claims to be smart mina ntabudama ka mina i mani nga teki mali hinkwenu phela he want to act like as if he's the only person a nga ku tirheni van'wanyana va le ku tirheni and a wu swi tiva na ku tirhani you don't even know wa ni vona ni ri munhu wa kwala mabyaleni ni vona ni ri munhu wa le ka Metropolis a wu swi tivi ku ni endlani swi nga ndzi kuma ku na kwala matini ni nga ni dyanaku kumbe ni ri xikeme sweswi dyanaku kwala matini a wu swi but you want to sound like maybe wena u khome swo ona swo xava wena mali ya xilungu okay eka vana va ya xikolweni hayi le nto yi summarize kunene i tlhela a like a hlamusela kahle ku dya mali i vula yini ku dya mali like hikuva i spenda mali on unnecessary trips sweswiya xava tigoji sweswi swo durha sweswiya hi kona kagaxi ku hi yena a nga hlamusela definition ya yena ya ku loko ku kwala i ku spenda mali ku dya mali not leswo hi fika hi toka n'wopu laveka fridge hi fike xa di-fridge hi fike paver leswi ni overall ku va ku ri swilo leswi yi kombisaka swona kokwana mfonyo and stuff like that na loko hi kha hi endla diamond walk hi ku swilo leswi a hi swi nida se ku dya mali hikuva i xava swilo swa unnecessary ku fana na kagaxi loko wo calculate swona mi nga kuma ku mpahla hi over $500,000 it's crazy I'm telling you guys loko calculate ta kuma ku it's over $500,000 I'm telling you it's more like that swona ku dya mali sweswiya and overall I think kahle ku dya mali swi fambisana na munhu loyi a ri noko alcohol I guess ku fambafamba tindhawu tetiya mi nga mu vona wo gagaxi minkarhi yin'wana va xava mabyalwa ti pfalana tindhawini teto yeah I'm not sure if sound leyi yi nge ni bayisini a ni ta mi komba yena swin'wana swo fana leswi as you can say a ri top notch gagaxi ku ri busy ma swona xi tsariwe no gagaxi lexi a ku dyiwa mali vona ku tisiteriweni byalwa byo durha leswi vona I think 1 2 3 around 4 wa byona byalwa byo durha and stuff like that yeah i 4 ne ndango ro sungula khasha 5 6 como ku research mi swilo swa alcohol a ni swi tiva by the way I mean guys that's why mi kuma ku ni va knowledge ya mi yi va yi nga ri ka swona swilo leswiwa like vona mara ku ri mara leri ni vona ri na khalanyana yin'wanyana musi yi hambane nyana le no yi na ku it's more like it's coated something so yi na vu whitish sort of let's go master na nkarhi wa ko se wu yibele ka 30 minutes va lava swi rhandaka va ta vona ku fika kwala mana I apologize ku langutisa I think it's this one so ka the club vele a ni va double la so yeah I think vela huma 1 point something mos loko ni tlhela no nyika example lembe leri ntsena ni nga va ni spendile almost ku ya ka million timpahla so mara loko ni sweswi ni vona ni mbale so mundzuku mara ta ni vona ni mbale so mina ta ni vona ni mbarise swin'wana swa different wa swi vona movha liya i nga yi xava lembe leri nga hela na sweswi a ra heri ni yi xavile ku ni yiza va ka ri ku a ra ya ba man wa swi vona ni ku kombisa nyina ti-dynamics tin'wana you are not wasting where wo save mos because loko laha le makungu laha
I khe yi xava ti-tiles ta le kaya ka wena i vula ku fanele i endlisa ku mara ni dya mali and hi swona leswi mabyalwa leswa ti-champagne and leswi thyaka leswi and then he went there to take one champagne just to prove hakambe ku ri wehe u afforda or whatsoever. That's nothing my guy. Ka mina it's lifestyle those things a ni swi teki kunene laha ni swi hanya byaleni na van'wana majika. It's lifestyle. Yeah. And I'm not saying boss or look when I shout la mabyala. No, I'm not saying that. But what I'm trying to say is that your lifestyle and my lifestyle is not the same. It's not the same. When I'm talking about you are a family man. Umuntu wa family sesiyana hambi sesumfaka kumina mbutela na bamakhulu sesiyana but awu sesizwe sihanya kujala ingeke hanya. You can't live it. I'm not going to family ya jamali. Oh, ungaze bateka ti-truck abakasavuki. So when I live your life, ngihlasha ubhelana shawe ekolo and then you leave me na hanya vutomi bya mejele bya xijoni xa me. Hayi vuya xi responde hlangane xa vhevhela kha xi chingeta mhaka to shave la hi leswo ni vona xihlangane lexi ka xi ku nsati wena yo ka nga shavangi nini. You don't come in with loser combined and as in nchumu, you know what ni swi already ku swi ta fika na kwala because it doesn't do me anything because mina ni choose her no choose her and to me kungoba ku maybe nkarhi n'wana no twa swi nga va swi n'wi delerisa and all that but at this ku na nkarhi lowu ni fane khalimela na deleriwa and swi boha ku swi fika ko kwala because a mina nchumu xo xi vulavula hi mina. The only thing that you can say is wife you have nothing ni lo tinyimpi tingani kwala ka social media na un'we ku gagashi 1 2 3 anga ko xin'wana wife na un'we mako hi swona gagashi in general i chingelo hi mukulungwana because there's nothing ra ntiyiso let's just be honest ku hetela ku yiwa ka ngama hinkwavo loko u cheka hinkwavo va hlayisela ngama in overall yeah CMC ya kumbanyela we va ri maxixiya xa ku xi nga vekisiwa ku lenga ku huku hlula xa vekisiwa loko a heta ku kumbanyela la ivi i chava ivi va loyi ku kwalifaka yonke a sungula ku chavya ngati la 1 2 3 kasi chava tekeriwa munhu wa yena hayi no those things are not even there swa leha guys swa leha loko ni twa ti-rumors are that va ringeta ku endla mathwini a ni gaga xina eka mathwini se va ringeta ku endla mathwini mu ha ringetela ndhawu ya rona sindikini ka xi lama swili lamaningi yi twa va ringeta ku endla mathwini a ni gaga ku feriwa ku gaga xina hina matwins a va matwins landziwa ku reta a ni gaga xinene ni xave mini cooper ni xave mini cooper wa vona the bill coming kuna siku rin'wana family bakili ya yi wini a yi kun'wana kwala va suka va ya ku borheka mati kwala xibamu ola ku va xibamu nga ku xihlangi loko ni sula ku vona xibamu a wa huma marhimila i ri munhu nkulu a vona swo wa xibamu nga ku xihlangi mara ni blame wa vona swin'wana laha swi kahle I don't blame you. Sometimes loko ni ku na ku hlayelela na ku vona u kahle you're not fine. That accident caused a lot of damage in your mind. That's why sometimes when you have to apply common sense, you act out of context or you act nga ku hoba xihlangi nyana xitsongo nyana so but una 45 years. But like the next 5 years about ku ya ku jate ya magobe. I don't blame. That's why when this spinal cord, it also affects the mind. Loko n'we nga ndla swilo leswi mi swi tivaka mama dokodela ma swi tiva kahle ku ri loko zi va na problem ya spinal cord it affects you. A nge hluvuli munhu loko ni n'wi lava la ni ma n'wi twa ku munhu njhani a nga lata proof a vo fika a ku kala nhlanini la a ku kala nhlani a n'wi komba nhlana can show you nga ku le bridge wa a yi nge ku blame ina mavabyi ya wena and mavabyi ya wena lama ti vonaku na wena. I can't check. He's basically correct, Gagash. Loko we onake spinal cord, although it's not really necessarily directly like but it does affect cognition, the level you could talk about resina.
no va i solve the problems and attention and even memory leswi of course u nga kombiseni ka swona kwalano. So yeah, it does happen. Hence mi kuma vanhu vo tala humelaka with accident lomu la ku zama kwa mi cheka you can see ku loko munhu u za a humela hi accident somehow na ku it does affect the brain swo affect na spinal cord hi ndlela yin'wana loko munhu ku loko ze ku fika na le ka ICU. So leswi ndlesaku xiswona unfortunately somehow wona mhaka leyiwa. So it does affect you in some way ma vona mhaka leyi. Ho hi nga tivi level ya accident ya Gagashi a yi ri xinjhani hi ku na i pfa penga na kumbexana hi swi fike kwala Gagashi xa mpenga Gagashi at times. So na swi endla na maybe swi nga n'wi affecta ngopfu mara a nga va affected na ku loko ze humela accident somehow it does affect you ku na swi komba a yi n'wi humelerile i yimele mali ya pato swi ta yi vavisa laha yi nga ta huma kona halexi a diya mali leyi hi ta swi vona hi ta diya ro vupfa laha yi nga ta huma kona a swi ta chavisa swinene na yena since a yi n'wi humelerile a swi nga ha endla mi kuma ku ya na yena swi fike ka level yaleyo wena mhaka leyi. So ya leswo swi fika ka point ya ku hi vutisa hi ku a ni ri koho kumbe a xa wisiwa mani nga ku n'wana loko a hosa nga ku n'wana loko a hosa nomu wa le hansi lexibamu la lexibamu xi ya fika xi ba movha hala tindhawini we know those things. Loko no nkarhi wun'wana swi kota phela ku endla swilo loko no lava ku swi endla ku swi fika ka point ya ku hi vutisa hi ku a ni ri koho kumbe mani a ri koho hi ngo swi khandziyisa ntshava we are the biggest bosses in the game, we run this shit mara we're not there because it's one of us u fa bayiziseka is one of us. So as stated I vumenemene kan cheka page ra Gagashi swi komba dirite swo tala leswi hakeriwa leswi swi deleteriwile ti-live teti a ta ha ri kona like ka ha na nchumu la kahlekahle ti-live ri tiri timbirhi ti nyamala ri ni tiri timbirhi la a hi voni resolution antiko ya i delitini mara ku hi Gagashi hi sayitela leswi a nga kombisa swo i tiyenenge swikoto swa back and forth loko ku ri hava la ku hlangana eka next ku tivulavula tidindlana kwale it's better swi tshikiwa hansi leswi of course a kombisa swona in overall so nyimba yi hela nge ha ta continue ta ha ta gegana wa Gagashi we know him ta ha ta gegana swi nge endleki. So you delete for now ku ita advice te anga anyikiwini for now but boy 7 za gaga phena do da beef no mfana tsika mina nkarhi wun'we diva da ri ku beef adi mina do so na ku hala ka side ra ko kan phone nyara ni vona ku swilo swi nyamala rini like even the videos teti ya hi tirhisa ti nyamala rini la loko ku ana downloadini leti ni twaku ti na ntikelo wo karhi so yeah no overall yi delete ni tani ni swi vona ku sala sa post to fana leti nya but maybe yi nga yo swi rivala swin'wana so swin'wana ya swi delete na video leyi khelo leyo leyi ya ti-shares leyi deletiwini a ni tivi ku na mavono na ko ka hi bohe ku report leswo na khensa ngomu ka fika la makumu laha ngomu nga ta mi fike makumu ni ta vona hi ku le makumu comment ya n'wina mi tlhela mi tsala mi ku #raptor vo tala va nge swi tivi ku endleka mi vekela #raptor loko i vone video leyi fika makumu na khensa swinene leswo. Hey, now as I wake up Nampunzu with my toothbrush, I thank God even though life is too tough. I put a smile in my face as I understand. Kwasila in the street is my other plan. My enemies on my side trying to act funny. I keep my mind on the road, got to make money. I got kids to support as my family. Kwakamasokisi and keep the same energy. Fake friends, they just want me to slow down. And Akongela plus church is my home ground. A hustler, it's my soul that I won't sell. I do cry about a story that I won't tell. And I'm a soldier, trained for survival. Langana future, watch my arrival. Then get to bet the happiness, man, I might show off. Get down on my knees, thank God, bruh, life goes on. Mwah.